manje ithabathele ithuba ndibulise bazalwane bami egameni elihle lomfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Ndithabathele ithuba ngizothula umyalezo kwibandla laselwandle, kwibandla laseHermanus, kwibandla laseNomzamo, nakwi-Helderberg yonke iphelele. Ngizisa umyalezo wendlela eya eGolgota, indlela eyisiphambanweni. Ngokwezincwadi ke ze-lectionary, incwadi ka-Isaiah 52 from verse 13 kuye ku-Isaiah 53 from to verse 12. Kanjalo siphinde sifunde kwincwadi kaYohane umvangeli isahluko ngesika 18 ivesi eqalayo siyogcina uYohane isahluko sika 19 ivesi ka42. Ngenxa ke yokonga amaxesha bazalwane asizifunda, sizothabatha nje kula mazwi kwincwadi kaYohane ivesi ka17 kwisahluko sika 18 athi ethwele umnqamlezo wakhe waphuma waya endaweni yokhakhayi ekuthiwa ngesiHebheru eGolgota. Umgomo ke bandlelihle laseHelderberg Circuit engifisa kulonyaka ka2020 kuleli Pasika sibambe lamgomo, walking humbly with God even in humiliating circumstances. Hamba ngokuthozama noThixo nakwimeko zakho ezikutsalela phansi. Hamba noThixo uthobekile nakwimeko ezihlazisayo. Uthi umbhali weBhayibheli, Hamente engcwele ethandwa lizulu, ngalamini bewela umfuli iKhedroni ehamba nabafundi bakhe, wayekhona uJudas Iscariot owamdayisayo. Hamente engcwele ethandwa lizulu, bathi bakumbona bambuza, wathi uYesu kubo, uqala nifuna bani? Bathi bona sifuna uYesu waseNazaretha. Uthi umbhali wathi uYesu yimina. Bawa ngoba igama likaYesu linamandla, noba libizwa ngubani kodwa lona igama likaYesu linamandla. Hamente engcwele ngoba yikho into esinqoba ngayo ngaphandle kwegama likaYesu. Hamente engcwele ethanda ukuthi esemdayisile uJudas Iscariot, uthi umbhali uPetrosi wathabatha inkemba wasika indlebe, welodwa namasoldathi wasika indlebe, wathi wakuyibona uYesu lento, wathabatha indlebe wayibuyisela. Hamente engcwele ethandwa lizulu, ngoba sikhonza uYesu ukuthi ngoba izinto ezisusiwe kithi zasuswa kabuhlungu uYesu azibuyisele. Sikhonza uYesu obuyisela izinto ebomini bethu. Hamba uthozanile, hamba
khamenze ngcwele simfumana uYesu engeni emakhothi ngamakhothi khamenze ngcwele engena kumakhothi ngamakhothi kwiSanhedrin khamenze ngcwele ethandwa lizulu ehlalelwa ngababhali namafarisi namasadusi khamenze ngcwele uthi umbhali into engifice ngayifumana xa umuntu enetyala kwakuba khona amangqina amabili noma amathathu khamenze ngcwele udonsa iBhayibhile khamenze ngcwele xa ezofakaza azise ubungqina khamenze ngcwele udonsa iBhayibhile uthathe lwambhali okuGenesis chapter 4 verse 10 othi igazi lomnina wakho liyakhala emhlabeni ngoba ilizwi linamandla kuthi noba umnteza nobungqina bungekho limbambe ilizwi likaThixo khamenze ngcwele ethanda lizulu uthi umbhaleli umuntu ajike noba ubeza nobungqina oburongo kodwa ajike ngoba ilizwi lamazwi kaThixo linamandla khamenze ngcwele ethanda lizulu hamba uthozame noThixo nakwimeko ekutsalela phansi ngoba abantu bakude ekutsaleleni umuntu phansi khamenze ngcwele ethandwa lizulu sifumana uYesu ebheke endleleni eGolgota khamenze ngcwele ethandwa lizulu ngoba umkhuba wokubethela umuntu emnqamlezweni kwakuwumkhuba owawuthathwa ngabantu abangamaPheresiya, the Persians, nama-Assyria, namaYiphutha awuthatha lo mkhuba ngoba namaRoma ayethanda ukukopisha izinto zezinye izizwe awukopisha lo mthetho wokubethela umuntu emnqamlezweni ngoba impembi khamenze ngcwele ethandwa lizulu ayidingi navotelwa impembi khamenze ngcwele ethandwa lizulu ithathwa kalula ngabantu ngoba yimpi namaRoma uthatha lo mkhuba okubethela umuntu emnqamlezweni khamenze ngcwele ethandwa lizulu uthi umbhali ebekade ngimfunda umkhuba okubethela umuntu emnqamlezweni kwakungumkhuba wabantu abangama-slaves only umuntu oyislave olikhoboka kwakunguye owayibethela emnqamlezweni hayi noba ngubani kodwa ngoba babefuna ukutsalela uYesu phansi ngoba babefuna ukwehlisa isidima sikaYesu bambethela benzise uYesu into angamfanelanga ngoba abantu bakwazi khamenze ngcwele ngamkhumbula ekwi-upper room nabafundi bakhe ebehlamba izinyawo uthi uPetros xa ethetha awunako wena ukuhlamba izinyawo zami kanti abazi ukuba uya kwinto ezomenza ikhoboka ngoba umsebenzi wokuhlamba izinyawo kwakungumsebenzi wamakhoboka khamenze ngcwele ethanda lizulu uthi umbhali weza uYesu ngakhumbula u-Onesimus khamenze ngcwele owabalekela uFilimoni wadibana noPawulos uthi Onesimus layidibana noPawulos yatshintsha impilo yakhe wamukela uKristu khamenze ethandwa lizulu uthi xa ethetha uPawulos uthi uFilimoni uzumamkele u-Onesimus no longer as a slave kodwa umamkele njengomzalwane oyintantha khamenze ngcwele ngoba xa udibene noYesu izinto zakho ziyatshintsha negama lakho liyatshintsha khamenze ngcwele bamehlisa uYesu bamthoba isidima khamenze ngcwele bamenza islave hamba uthozama noThixo walk humbly with God even in humiliating circumstances ngoba bakhona abantu
abakwazi ukuthoba isidima bathatha igama xa bephuma uYesu bathatha igama bathi lo uyinkosi yamaJuda Hamende ngcwele thanda kuzulu behlekisa ngaye ngoba kakade uYesu akasiyo just inkosi yamaJuda kodwa inkosi yesizwe nenhlanga ngoba sometimes abantu they like to limit you bakubhoxa abantu engathi umuntu wezinto eziningi kodwa I want to say don't allow your background to determine who you are ukuthi uzalele kwilokishi laselwandle ukuthi uzalele kwilokishi lasenomzamo noma uzalele kwilokishi yakwamashwi nobemlazi kodwa I want to say don't allow your background to determine who you are. uYesu bathi kuye lo uyinkosi yamaJuda kanti yena uyinkosi yezizwe nenhlanga uyinkosi yami ngoba ngingeyena umJuda kodwa uyinkosi yami nawe angaba yinkosi yakho xa unikele ubomi bakho uvuma to walk humbly with God even in humiliating circumstances uhambe noThixo hambe ngcwele nokuThixo umfaka isithako samevu Yesu wacaza igazi hambe ngcwele behlekisa ngaye hambe ngcwele bathi ngoba uPilato uphethe isihlalo hambe ngcwele wathi ngoba engaliboni ityala uYesu hambe ngcwele thandwa lizulu wathi ngoba engaliboni ityala kuye kodwa wamnikela hambe ngcwele thandwa lizulu ngoba iproblem ikhona xa umuntu efuna ukubamba isihlalo hambe ngcwele thandwa lizulu ngoba uPilato wayenesihlalo wayene-position in society ngoba ikhona i-challenge xa ubambene nesihlalo ungafuni usuka kwisihlalo sikuso hambe ngcwele necawa iyalimala abantu bahluleka ukuthetha inyani ngenxa yesihlalo abahlezi kuso hambe ngcwele thanda lizulu waphuma uYesu wathi uYesu waphuma uYesu hambe ngcwele engena tyala bamemeza abantu bathi mbethele walking with God even in humiliating circumstances ngoba ikhona imizuzu where we are humiliated ngabantu uthi umbhali wamshaya uYesu kamente lenkalvazi ka imshaya umuntu ibuye nenyama kamente ngcwele thanda lizulu kamente ngcwele thanda lizulu wow Yesu more than once endleleni yakhe wow yes I want to say there are two types zabantu abawayo endleleni bakhona abantu abafana njengoYesu abawa endleleni njengoba yeminqamlezo abayithweswa ngabanye abantu nemivimbo yobude bendlela bakhona abantu abafana noMephibosheth abawiswa ngabanye abantu hambe ngcwele uthi umbhali wakuza umongi owayephethe uMephibosheth ngoba ufile kumngane wamdropa some of the people bawile endleleni bawiswa ngabanye abantu noma ngabe we are in the midst of the coronavirus make sure awubadropa abantu uThixo akubeke bona akanike bona uThixo esandleni sakho ngoba bakhona abantu esimnikwe bona don't drop them kodwa yena uYesu wayengawiswanga izandla zabanye abantu kodwa wayewiswa imivimbo neminqamlezo ayithwaswe ngabanye abantu ngoba ikhona iminqamlezo esithwele esinikwe ngabanye abantu ikhona imivimbo esinikwe ngabanye abantu walk humbly with God even in humiliating circumstances hambe ngcwele ethandwa lizulu uthi umbhali
bemhola uYesu bathi bakumbona ba amandla yaphela ngoba akhona maxesha lamandla phela khona rhamente ngcwele thandwa lizulu badonsa uSimon wasekurena, a man from North Africa, ukuthi thabatha umnqamlezo rhamente ngcwele wazwakala ethi uYesu kayebona omama belila wathi zintombi zaseYerusalema musani kundililela zilileleni nina nabantwana benu ngoba umsebenzi womuntu ongumama ukulilela abantwana bakhe emthandazweni. The only weapon omama banayo to change ubomi babantwana babo isemthandazweni belila rhamente ngcwele thando lizulu. The difference between ukubethelwa kwamaroma nokubethelwa kwamajuda is that ukubethelwa kwamaroma xa umuntu ebethelwe emnqamlezweni rhamente ethandwa lizulu wayibethelwa hlale ngokwamaroma hlale even nomzimba wakhe udliwe zintaka zezulu udliwe ubolele emnqamlezweni. That's why nanantaba kwaze kwathiwa intaba yamakhanda intaba yokhakhayi ngoba kwakusela imizimba namakhanda abanye abantu. Kodwa ngokwajuda nokubethelwa emnqamlezweni kodwa kwakufika umzuzu la ulandwa khona umzimba ngoba ngokwamajuda umzimba kwakufanele ube nengcwaba rhamente ngcwele thanda lizulu walking humbly with God even in humiliating circumstances. Ngakhumbula libali uthisha ehlangana nothisha owayemfundisi esikoleni udibana nothisha emfundisi uthi kuye, I am so happy to find you again ngoba wangenzela into enkulu. Uthi lothisha kuye, I do not remember you. I have taught a lot of people in my lifetime. Walking humbly with God, even in humiliating circumstances. Ukuhamba uthozamile noThixo nakwimeko ezikutsalela phansi. Rhamente ethandwa lizulu. Uthi lothisha ngikukhumbuli, angisakukhumbula, I don't remember you. Baningi abantwana abachithe kwezisandla. Uthi lothisha, I remember when you are still my teacher, I stole a watch. Ngayifaka ephaketheni lami, ngayitshontsha, kwavakala ilizwi lisithi bonke abantwana mabasukume babheke udonga ngoba kulahlekela eklasini iwashiwe elibizayo lexabiso. Sonke sabheka udongeni safulathela iclassroom sonke. Uthi lothisha xa ebalisa ekhumbuza uthisha wakhe wakudala, uthi wafika wasicheka amapokoto wafica kwelami ipokoto iwatch wayikhupha wathi ngalo mini go home, just go home. Saphuma sonke kodwa inhliziyo yami ilazi ityala lami. Wathi hambani, kwabuya ngakusasa wathi iwatch ifumanekile. Wathi lothisha umdala, I still do not remember you. Noma ungasho njalo but I still don't remember you. Rhamente ngcwele hamba uthozamile nakwimeko ezikutsalela phansi. Uthi ke bechaza lo tata the reason why ngingasakhumbuli ukuthi I took a decision xa ngicheka amapokoto abantwana ukuthi nawo amamehlo ngiwafake
I want to say, oh, wethu Thixo akafani nabantu basemhlabeni, oh wethu Thixo akahlekisi ngathi, oh wethu Thixo ongumaluleki wethu nothisha wethu omkhulu akahlekisi ngathi, kodwa uyasimboza. I don't know what you have done ebusweni belizwe, kodwa uThixo xa umamkela njengenkosi nomsindisi wobomi bakhe akasoze alibale, uzithatha ziphonse kwilwandle lokhohlo. uThixo akasibaleli iphambeko zethu. uthi umbhali wamthatha uYesu wawuthwala umnqamlezo, wawuthwala umnqamlezo, Hamende thamba lezulu, wamisa Hamende, wamisa sebeyifakile iziphikile ngapha nangapha, wawumisa umnqamlezo. Xa bewumisa umnqamlezo umzimba wonke wawubanjwe ziphikile. Ipain abakade iva before ayilinganiswa nepain ayiva ngoku, ngoba umzimba wonke uva inhlungu yokuthwalwa ziphikile. Hamende ngcwele thanda lezulu, wanguthixo yandibusisa ngoba walithethe ilizwi lokuqala